Nigukujiri nkucanio gatigati ka ngabana Muthomi NJUKI na mutana wawe wa gisiasa uria niwe mubunge wa CHUKA igamba ng'ombe Patrick Munene Bairi Baba barioneka kurita miario nkurani iguru ria no uretete WAAKI bwa thoko njeru ya CHUKA kiumia kithiru Pato augire thoko izi yonekete kumania na uchore bwawe bwonene gatigati kawe na Rais Ruto ndi na we ngabana NJUKI akiaria na Arua ntere cia mucho ugite thoko izi iri rungu rwa thirikari nene na ngwataniro na thirikari ya kaunti gukurukira njara yawe augite thoko izi igakwa aria kuri na thoko ya marikiti kagitene gaka. Samuel Keshima na ripoti iji. Thoko ya CHUKA itwikite kieni kia nthithigano ya gichiacha gatigati ka mubunge wa gichigo ya CHUKA igamba ng'ombe Patrick Munene na gavana Muthomi NJUKI nyuma ya mtheto ati thoko enu ni ijite wakwa itwika ya kiwango ya kiindi. Akiaria kiumia kithiru ari ntere chega cia nkure wadi ya Karingani, Munene augire ati nwe achwite thoko enu kuma kiri Rais William Ruto kumania na uchore bura akuga ibegegwa bari na bunwe. Nkruki ukurukira mtandao na amenyithanirie gutangacho wa tenda ya waka thoko enu. Neto mina amwira akandu manire na Ruto wewe. Nundu Ruto nake nuririkana mama arungamire nake riko aina indu. Riko aina thina tari CHUKA town. Twinake gwake muci last week. Kuntu gwita gwa Transmara kwa muci. Ambira Pato alwa mama wa CHUKA town wale wanauzanga soko. Unaona wamama wanatushangilianga sana na amwira sana Your Excellency. Lakini ile soko yao Your Excellency unaona ile na chuma inaendanga ikizeeka inaweza waangukia siku moja. Ni una pesa ni roda raugire CHUKA town gutangachwa thoko ya 350 million ya ngoroba. Ambiri yao mama nataka wakuwa natupigia makofi wakuwa kwa soko mzuri. Mwena ugu emunthi akeja na mbeo ntere cia muchwa wadi wa enu ya Karingani, gavana Muthomi NJUKI augite ati WAAKI bwa thoko enu bujite ukurukira unyanya bwa thirikari yake na thirikari nene. Tugaka thoko in collaboration with the President of Kenya William Ruto awatirite bareguru na thirikari ya Tharaka Nithi County iri in charge of planning. NJUKI ariuga thoko enu igakwa bantwara kagita kakuri na tunyomba to atumi banguo ba marikiti bara akuga ruarua bakathamirwa bantwangi kenda thoko enu yambiria wakwa. Thoko iria nkuru iria ya itagwa open air ira turathondekire wari wiri baria itigukomwa iri intact. Thoko iria nkuru yetu itagwa marigiti iria nkuru zaidi tena technology niyo tukuthie twigirira thoko ingi ya kimataifa ya ngoroba chiere iguru na rungu ena parking mingi cia mangari ira ikaretaga into thine twirane muno ne antu mama marigiti da ino maketro mariko iyo ni kazi ya Tharaka Nithi County already nimbaritie na minister ulio in charge nimbaritie na PS and I've informed the president kwamba turi Tharaka Nithi County tukamove antumbu mari thokoni tumacheria bagukara temporary nuntu na tutiumba kuwa bango kathondeka nyomba uri ndani wathomba kuri ndani. Nkruki NJUKI ariuga thoko chinge chiere igakwa muchi wa Chogoria gichigo bunge kia Mara na Marimanti gichigo bunge kia Tharaka. Thoko ya Marimanti ni already advertise ni kwambwa. Thoko ya Chogoria irambite kuturetera thina nuntu wa kiwanja twachenjania kiwanja kia county government of Tharaka Nithi na Chogoria boys maturengera ekemwe twamanengera ekachiri nuntu gichuno mwana ni ikarua Mungu kogu twina ekemwe in the middle of the town ya Chogoria ya kuthondeka thoko ya kimataifa ya Chogoria. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya CHUKA igamba ng'ombe mbita wa Samuel Keshima.